Hello, hello. Welcome. Welcome, everybody. Hello, welcome. Mới chắc lô ra đấy, nè đến cái uốn của dòng đi lấy dịch. Nong ran chatting. Welcome, everybody. Welcome. Welcome. Mới chắc lô ra đấy, nè đến cái uốn của dòng đi lấy dịch. We coi chế bên. Na to bungde na duor kene yin bungde na duor ko benyalich abu pion edit te detem ko detem dit te detem ko detem ato kene yin ba yen pursa ba bungdu na duor ba bay ko na leo bungdu na duor ke le bakeri na me I think make sure the voice okay. Volume at town wabaket did te the tem could the tem abata rodnial rate tarnial rate Ready, dunde koi che dia, niale che kocha per che nial kupin. Piange niale le no ma piet. Ewa mio wende ben walwa dia. Yecu Kristo wende bonen niale on. Tu nhia wan trong de beng de coi che de piang nya le cái no ma piat e wa mio e wen de ben wa lo wa de e din de nyan chol meri lo cho gai nyan chi lai ne jong di jong la je kar le cái no ma piet e wa mio wende ben wa lo wa de re che ne bello a chi Yecu gum chen ku chu ka gu chi piete go tin ko pianga le cái no ma piet Ewa mio wende ben wa lo wa de we ke a che jali go beta range lo tiep de ping lil panatik ko pianga le ke no ma pie Ewa mio wende ben wa lo wa de Gob de cheng rangi chakul dia kabach na re ke rang lep to berat jorgi bay pianga dia le ke no ma pies ewa mio wende ben wa lo wa dia nin ter wan ke bella pane un le Chen fi de unde ayen chol pianga le que no ma pies ewa mio wende ben wa lo wa de be bena kulde be wa lo ka pies chen krai be ba ye chen ke pies de ku Pianga le que no ma pies ewa mio wende ben wa lo wa de achiran belitin tele dulek ben ko chito be ba tuol mat ken ko
pianga nyale like no mapiat ewa mio wende benwalo wadie. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sound na bajal taurot penyemat edine ekar buker wadie. Bu nyalinda bu pion kwa chuping ki di luel aye luel yak nyali pion ku nyali che yoku pion ne ke wil chu ke ping tene alwela ka watoi wantung de Yecu Kristo pian ke nyali pian ke nyali e watoi wantung de Yecu Kristo ene ke luel tene la kulele pian ke nyali Piange nyale like no mapiet ewa mio wende ben walu wadia. So piataret bu nyal in the panyal bu ya pion ne ka piet chikaloy kuyene ke lwele dina dina ayugwa ku lwele dinda nyan chol Mary loy chiko chogayaret dinda nyan chol Mary loy chiko chogayaret. So pion kunyalet yu kunyalet pion ne ka piet chika loy wa chen wat toy wantung de Yecu Kristo dinda nyan chol Mary ekdi de gayaret non wo koy ka pinynom chen nyalin de pan nyal chen wat toy wantung de Yecu Kristo bebe diite tenene tiomnam ekene ayen wo nyalek pion ku ka yen wo nyalek dualej rej ben chiran loy lel aka chi Yecu Kristo wacho gum a chi Yecu Kristo wacho gum yen pion kun nyalek lei kunuma pep e watoi wantung de Yecu Kristo e watoi wantung de Yecu Kristo bu wog bu luak wadia pion kunyalit alwela rech ben chiran loy a chi Yecu Kristo wacho gum so chin ka kuchuka ka guti ku ke gumaret ne yin ku en so yoku nyalit pion kunyala in the pan nyal yoku pion ku yoku dua lej ne ke ka piet chika loy ka lula weke aliu yen on chen ye de chen gumarete we ka chika bagam ne walk ablo pana tip kokot pana tip chen lote ku ke loy ne yin ku en walk baby ne reche yen ke loy yen ke ne yen Yecu Kristo ku yen ke tu chu wunen bebe to ku bebe gum ku bebe to no wo ka lele ke la pana tip ko ko yen ke na lele alwela we ke a chejal liu gop etaw ranget kwelo pana tip ko ko. So ekaka ayen walk nyal in pan nyal ayoko dua lej ku kene a chuping Yecu Kristo che baba che pinynom Yecu Kristo wonon ke bien tene pinynom ku ke bien a ele walk ku dinde Yecu Kristo a chu celebrate warakol ke pe yenin tero ku dik koi ke long dan junup achi Dutch celebrate the binank kira almost 2 days I can them and ya different but walk it in America ewa rakol yen ke loy walk ngadi yan kene Yecu Kristo kene yedit kun yalek pion gom chen gum ben chen ben so ke wo ke an ken go la wetik wa bo nim gorpen a kiran chating but wa bo nim gorpen wa be nyalinda abu teach
yeta wanim gorpin ku bunyalinda bulam na ka kor ku kek ku budwa lech cuman yene Bible lwel you know lele na America kero ka diak ne rincha ka wel ke na baka gam na chula lwek ke lwela wet ka wan yar ke gore wa yok bu ka reji ko ya gam ku chu ke mo ni nelinam nong riere ben yana wadenton yal so wob wonim gorpin bu nyalin de panyal bu dua lech ne ka piet ka yen wo ku jela ka buti ka piot ko ken gu ko nyalek peng long da ni choda et nongin baba una tie ku dor nyalin nong riere ben ku chinga ter ku le jegin cha dua lech baba yin nyalin ko pio ka chin pio kai no wo ko ke pinynom ne ta to wo ni chole ku chet ku ni chole go pio kai no wo ku to wo wantong de Yecu krto be ben pinynom tene be di te pinynom tene ku be to be gum ku to no ko rach che mandiene ku bo be no to wich e kene yin Yakoba nyale nderem en yedu nerin wo che man kene Bible lwelele for God so loved the world that he sent his begotten son Jesus Christ that whoever believe in him will not perish but have everlasting life. Nyale ke wan yara red go what we wantung de Yecu krto. Bugum ne pinynom ko to no walk. Agora ye gam go chwe to ku ye nang pira ter. Inchu dua le jin nyalen ko pio. Jin wa baby ne renchi baba. E de to ku pana tip ko koch. Ku ke de to ku wo to. Padin chu pio kai no walk ba wantung du. Wendu huntok. Wa baby ne renchi. Chudwa lej baba ne kachaka luo wong ne pirich surpassing human understanding. Ko chijal wara kolin Yakoba nyalin derem e chol chinge chol baba. Ache man men in cake. Kwa che rej dene chedir. Ko chidong yin Yakoba nyalin derem. Tiku ba wangor baba. Wanga ne dol piat kuyi. Achiran wog nyiteto yintin. E Yecu krto. Yene ka nyich te to awadatin. Yen ngor wok. To iwa jong di la jek baba. Jong di deger. Baba kony tok na lek bandit. Bayama krapondu anche wedu acha lew na luel te chinin baba. Kwa wud ku ache wedu ache lew na ping te chinin yin nyalin de pan nyal. Yen in chol ku waye pala ka reicha yin Yakoba nyalin jite. Una tiye ku dor ka reicha ka luo yin wara kol. Nungu wai ko raj ku wai nom du dak baba. An che piat an che leba wedu luele kai dundi pio yin Yakoba. Chine luel ku luele yin e guo loye. Alo ku yin ngote din morit. Yen ka yen wo ke ka lew na loy baba bata che rieda. Yen bandit pala ka reicha baba. Ku loya ka miti pio. Jawut ku chatyang. Ye ka baluel ku thiongen ka baluel baba. Kaka chaka thiyen rin ka wun kuwa ku jong di lejek. Amen. Thank you so much. Hey, Jean, thank you, my sister. I'm here giving a message of Christmas. This is part 2. And this sermon is going to be in Dinka. We chakalora red, we coach ben, and walk a chicken to Ditania. Could didn't you carry the edit to the tem could the tem? Koi coca na nong te chinen kinin a dear. Yin be ngadia bajal bella play all. So, kabayan ye cool aran jamatanani cholayang a young red. Kabayan yada
e weden yalich ba weden yalich ba bi share kan wek ni kula yen ka bayen ku ka kar ba share kan wek e ben de Yecu krto ne pinynom ben de Yecu krto ne pinynom yen ka kar ba share kan wek ye kula kan ken gwala ne wete ke choko Bible yen ka ba kon queen na ta Bible kan yin ke Masaya ayo chola tong jeng Masaya chogi te tok yin bi kier abagol e chokti yen tier ko ber ku yin bela coach e chokti yen tero ku dik. So again, keben wa jamtin bung Masaya yen ka cha kwen be kul lakin bende Yecu krto ku jeladin de Yecu krto wato bojuchi. So na cha yu ran cha yu ko kwanye chok. Alwela din de Yecu krto yinela. Na cha man Mary ko ni Joseph angot ke ken gwar rer go yu ka liach ne men ni jong di lajik ku Joseph monde e yeran pet ku chin pio be chat go nong pio be nyai luong ku te teken ke kaka ngim ka go malaika de bandit tol nongen ni nyuth jem ye Joseph wende David don rioj ne ler de tengdu Mary kliachen ek de jong di lajik abu wadith u kabin rin ke chak chog ye Yecu yen ka be koy ke luok yen ka be koy ke luok ne ka reikin ke ke dia a loy be ke lwel ne nyalech ne tong de nabi be ya yi jem ye ngam ke den kin ton krur abiliach ku ka be wadith ku ka be chak chok ye Emmanuel te lwel ye ne tongda kay nyalech eto kawa go Joseph rajor ne ninich kulo chiman chen ye leken ne malaika de bandit lom tingde ku chiton agut diten wa ku jorin ke chol Yecu so kene achu ping etong jing jam din de Yecu krto Yecu krto lel Bible ka bedi te doin chol Mary ken ton koror ku ke jong di la je kwe men jong di la je kurin ke abia chole Yecu krto bende Yecu krto a chene jamare te Bible ekene e patu nongen ene chukon wedon bende Yecu krto ku wan ba wete yen achane e ya muhimaret nangwo ke din de Yecu krto ku akol kong na chran cha wete yen kan yale chebe lok jwa kin ko kya yen ke yen wo wete yo ku do pen akol kok bende Yecu krto a chen Bible jamaret ne nabi tok yi nabi Isaiah yi Jeremiah yi Amot nabi gak a chen a jam ne diet de Yecu krto
akera ne toketit din de Yecu kerto e toketit etin mit ke Israel a wo ka ke kuchen wa bor wo ka ke kuchen wo ke kuche din bene Yecu kerto di ku be di no ku yong di yen akene kuchku akiran wo ke ni chen lakin di te bene ye be di dit bran ben be na to e ke be di ke kwan de Israel ye ne be lo ka tok ayen won chen ye jal di te a chi malaika a chi belwel malaika ay lela kananga biuk to ke biuk to ke non wako lela on ti ta biuk to ken wako ku nyu ke pin ke dia go nya le go malaika itwa mer pin ne nom dit go jam ya do ke pyot korya ne mum din mum kenim tong pye la yu me ben ke ne we ku jore ben me te did win ne besalakam ne yande de biti dulweng matye bandite nyon te roteka so within anyi ko gi ka wek ku din yen ke din lawyer announcement yen ke din lawyer announcement ngadi e ben Yecu kerto so benden din diti yen malaika ke luyen announce non coach ku yen ke te ka biuk to ka rat bu kwan ku leka because chi malaika ka yok te ben ke te chen me ditin ku te ben ke me la yotin so abelo etene yada elela kanong koi kok ke koi kok ke chi ngadi ke chi nyale chi yada ke le din ngadi de bandi di Yecu kerto so create bene bela bi din de Yecu kerto we bela bi ku so ke ben wa jal jame kola yong cho Yecu kerto cha bone pinynom yong bi Yecu kerto ne pinynom yong bi ne pinynom bebe dit why Jesus came to earth and Ayak anchi doi la luek ane go la luek anong ke chir run ke dongwan ane la luek off and on kol ko kan le bala run ke di ke yin che la luek kol de ke yin la luek so chan weden ya le che to ko tiot wai tom lo te chen wo wan yen wo mite ko ke ko bula luek arit ana wan che chiran be dir ke lok ber bala mai bala mai for some reason so ku an korba testimony dia karba le we ku ka yo chadil kon share before that mana de ke anela luek ka kini chin ke ya ping achin ke ya ping kulu abuna le bijam yi Yecu kerto I'm telling you the truth I ya ping but achin ke ya ni about him Yecu kerto yenga ku yongu cho cha bo pinynom wala nyai datu chi bene pinynom agutla bala aburun te dia baget yirun ke terman wherein ya lecha jel chubla anumwar I want to say maybe little bit over 10 years ago kutong
kan ye 9 years old whether nyale ajarot bilok jarot chopping about 10 years ago and not because an chela lwek ani la lwek but I can get a ping na la ben bay kan bo ku bay chirkichin kichiralo like an kin la lwek that akol ko kan la bariandi kwata lo bagat lwek ko ta abal baglew to ko ko so ke ka chi Yecu kerto chi belwel ku la e ko tong anong parabole chi juir lwel kanong rane por alwel ke kot ay ka jal chwa e kot kok go ko la lon chari ku la kot kok la ko lon kuri ku la kot kok la ko lon kowit ku la kot kok la ko lon Ethiopia tipiat ku je lwel kot ti lon chari alwel ka che pir lel ke ben ku je le wok je lwel le ku je bir parable chan Yecu kerto akin ke ye lwel ke che wok le parable ke I mean ke che parable chi lwel ku chi le wok yum oh so achi belwel ku lwel le e kot ti lu ni chare ka alwel le kai koi wer ne le ping ai ben kanisa ai wer ne le che ye ping kuna chi ye ping ku le ke bila ka kamer nim lok so lo ke kenet je lwel ke jok alwel na kai ben lwe bi ben ye chir ke chi wer ne le ping kuna le ke bi ka alo bap to ko ten ka go ka jor jok ku yen ke te ta antin ku ka cha nyar be benang ko yin ya tatin ya a cha nyar because na twowe ka yin la tarach kuna an chi to one edi cha la tarach for sure cause joke chi ani cha ping wer ne ale so ne ale e ben kwa lwela ka token walk ebu piet kwa leu ne ale en ke le bo kun in le bayala lwek ku chin ke ping in le baya ping wel ke ne ale ku chi lu retain ku chi lo yi pio ku chi lo yi nom ku chi chatin ku ka ke ka erech ku ke jok ku wel ke ni pio wel ne ale to ke ka a kai token wo ku ke ka kai wo pen bu wer ne ale bu ping ku an ne ale long red na nong ran ping ku ran bengela ping mia ku ke chir ke dien to ke ne yen ke chir ke dien e chro lo no ngene na to ke ne yin kin gori ni ol pin ku lang ne ale lang ne ale de pan ne al bi yu kun because I ran de le bi kun e yen to gen ne ale and to tell you the truth ka nong ke chir 17 years old nong run ke tier ku doro nong ke nyale che nong ke chi nyuten ka nong run ke tier ku doro today anong 62 ke chin nyale nyuten man yen ne kina pio leo nyale ku man yen joge che go ku man yen ngo chanyi so nyale che ro do nyuten ku cha pion di cha lep ku di kan cha tere
kukiyane lwele kene fele na lebit lwele ke jok and everything, but Yakoba on yan jam kene mit ke Israel aye lwele wek a lwele ya welko wapyo doke karaj loy doke ye lui karaj yak peng welke nele yak welke nele na lake kwen ke le ter nele che chi jok chi lwele I walk ye lwele wek awake e man tin yen ka chen wo jok ya kriye ti bene lui lumu nang jok ku jok yin le ku jok chu ko cha ping ye ku jok loy kene ku ngu kriye ti ben pelen ke ka yit but what to chok tin chokwat tin so kor bu ka ya ping ke testimonies kir ke ka kwon ka. It took me 40 years ke chirun ke ter ngwan chan bu wer ne lich almost more than run ke ter ngwan chino mar ke chin ne le ku chinyoten ka nang run ke tier ku doro an chinang ke chir run ke ter ngwan ku choya kan chatre chich to kana akor ku ayoku ke lewe ke testimony kwon ka achan bi we akun chan bi ko ja kun acha kor benang rande chini ale do chol ku de ke chatre chich acha kor benang rande yen rech yen ka go akor bu pyot kwa bu ko doy liu nyal inde panyal ku bu ya long ne ta to ko ben angu chak be yende ke pelku jong raj du ku tew twengaret bad yoku nyal chol re ko kon yen ke tien kar be jal kon cher ken wek Yecu kerto we ben Yecu kerto we do dit. It did over 2 years ago, over 2,000 years. Run ke boat road ternyen, something like that. Tong den jing. So ba jal yo piondu be jal dit piondu ich. Yen ke tien jing alweltin. Ba choli pio because a dodge ben. Kwarka kwa. War pani jing. Ana yaka ne dit pani jing so on chen nyen nyit pani jing kwan nyit ka ke loy pani jing. Ko cha ke dur ja pani jing. Ana yak an chilo ana nyit team lela ke team jokan nyit chok. Ku Yecu kerto we go dit over 2,000 years ago. Ku mer ku kwar ku ko kwa. Akuke. So it is time for us. It is time for us, mita kaikwa. Koj bene nong Yecu kerto, koj bene nong nyalech. Achini ibu ya perish. Chini ibu koj ya perish. Because of lack of knowledge. Nen nyale nyepan nyale lwele ke mit cheche, koi cheche to. Ke kun te wede nyalech. Lack of knowledge. Ku yin yira ananong kudun nyech. Ke share wene koj. Mit kun yak nyuje taraben nom wene cake. Ku yak ke lewer nyalech. Ha jam ke tato ko ben ke we jam were nyalech. Ini ke the only way. Hachinte da lew ben mit were nyalech la yotin. Heke yo nong wun met ku nong man met. Kwachinte
Lu yirandit bin werin nyale jutin eba Bible ba queen. Kwa chinti de lu bin werin nyale jutin eba ala luek. Kwa chinti de lu bin werin nyale jutin eba ya ping ne koi wed. And it the only way. On there to what junupe Facebook a live. I chin to yen where in the liltin. Ella branja la luek, indicate yen where in the lila yutin. But man, where in the lecture at all everywhere. Especially walk out to America, walk out to Australia, walk to Canada, walk out here. I chew where in the like a bed. Because ko wet a juj. Ena na ya kema fruit ba ya wede tong lengelit. Ku ba ya wede tong larab. Achan ke toke ake nye ke karet. But then the wede tong jing because the chine alitawa pio ba ya wede tong jing. Kwanto tena American benang run ke terngwane run beben. Benang run ke terngwane. Kukanong daman chanto kichirane jam kene ene tongu jengi chirun ke tier daman wan toko roke gu chin telephone. You know. Tuam rere to kichirane gola ba cherkan chino mar tongu jeng. Na wala ni alej ben ke tawa pyo lel ba ya we te tongu jeng. So one way te tongu jeng ne tew chene ni alej tawa pyo. Wacha bele ken wele tongu jeng anwan. Pada chaba ko nyi nelek. Ane che kwen tongu jeng. Acha kwen. Pada chaba ko nyi nelek. Ane kwen tongu jeng man. An tom di ai kan ro ko won kok. Badan che aya kwen pet. Kwe yen nelek. Ku ana wete tongu jeng, ku tongu jeng kedang tongu jeng the Bible. Ache chir jam. Abating manan bela Bible le manan bating be different. Banyal in the panyal arir e ko kun so ran ben akor brad pon nyalej kun nyalej en ka bi kun ke ka weten ke ka ku ka wet ko bi ke abi kun lakin nyalej ka kor ba choti pyo ba chu choli pyo be to pyondik ku yen ka bi kun chan ke kai wel ke nyalej go ko nim atan nyalej ke ni yin ka kiran ber ka go. So I encourage you, Yecu Kurto Bachol Pionduit. Bachol Pionduit. Ku Bibukun. Bibukun Nelek. So walk na yerani in bon yakin chagao. Ka watch when the Bible ku ka chen wa jamtin. So yin be ngadi abajal be la duopin video ku ka batin ka chu kwen. But keban jamtin yongu cho Yecu Kurto chabone pinynom. Yongu bi Yecu Kurto ne pinynom. Yecu Kurto e wene nyalej. Kwa ye Bible lewa ka lele Yecu Kurto eto panial. Oni ene lwela ka beben pinye eto panial. Akera len to atoke ye melik. Kwato panial. Ekenerier the nyalej. These are the things I talk well in takinom yerolo ide kachilo.
so ka yen ya lelwe no do ke don't lelwe e kin ran le bekre ne le ni le jetto ke ne kana chele bran pi ran to panel be ben pin no meten be dit ku be dit no go daran e tuje ne le yen Yecu Kristo ke ye message be walk be le non ka be ke be le walk e pin no meten ko chang pin no meten ay koch ku ke ka yen ne le ke jam ke ne ke alwela heaven e diak alwela panyal yen to cheng ne le koy la jek ku koy la char e chol third heaven ku second heaven alwela yen ka to jaratin ku jela first heaven alwela yen ke yen wo piul ting ke piul ye ting tene piul ku jela yi tiene dier kartin tene te thio yo ku ting yen ke first heaven wo go ko ipin no mo to heaven. We are not in heaven. What a pan pin. Why number 4? Ukanong pan de to what you pin actually shows the pana tip ko chito. That is how it is. But nyal in the pan because near walk a red walk ko pinynom. I can walk on pole. Near and walk. And I can what way wanting the Yecu Kristo. Alwel Bible agorani ye gam go choye to ku ye nang pire ter mita kai ko tuo wato ko chai to ko che to no go jemwo a che to no go ye ni jemwo o jam to no we aye to no go wo che Lazaro chu tingon a chan ba ting rier de bandit Lazaro e che to abelo beto de betio beto rang nin ke ngwan kwa chin ne lech achi be resurrected achi resurrected achi baby yongu kana new walk mana da achi chato you can be still resurrected ku che ladro chi bi yende won ladro e bi dia kapir akebe nyunji tarabe nam kan Yecu Kristo ku chem so ke kaka ayit yen ke chok the walk we will be like that wa be resurrected wa be baby ran chito a choranin wa be resurrected Yecu Kristo wa chan ba ni ya de mana de ka kanon ko Yecu Kristo ko choyo ko chito ran ka yu ko Yecu Kristo bar kwa ni chogo lele ko ne che duon korba wudi akar ba kon la tio go lele choko chito choko tegre aken bela chan be ran bela baby why because ran to spiritually we are to baladro won chento hachi be baby because nungu hachan yen ladro etoke ran chinele gam kweto ke ran pir weke so yen ke chogda bayaran bi Yecu Kristo belwe ku le choke che choke che tegret ke ko chito wala baya ladro
Yecu Kristo. E boni pinynom. Buwag bile wil ke pir. Achan chubato. Aba ka kwen tene mat kuka bi koi ka wek na cha de video na cha bela dupin ke ka ba ka la kwen ye tong larap wale tong lengelid wale tong jenga ba ka chel ka ba ka bayu yung bi ye chu krto ne pinnam alwela ye e bobu wabele wel pet e Yesaya chugdite tero ngadi tedetem kutok chukti tok alwela ke bo babay alwela ke bo yene kene alwela ene bo bing nang pir so Yecu Kristo e bo ago ku nang pir e kene e John tier chukdi de tier chukti ne tier e bo ago ku nang pir very important at it alwela ke bo be a lake ni yit. So he came to give us the understanding of the truth. Yit chan what opinion to know what you dom? What are the homage? You know, can I corba luel ngadi kakon ka pinyom Randen war chiga de choriak machar. Gunang kolo Yecu. Kuler ku yuke yin nga yin batao banyi ku yin biya bany ku yin biyenela. We baka yin bany. Na war le bene peace betany war. Ke koi ka ken ke biyen bany. Ay koi ga yi kedang chengde ku jela de tunde ku jela ke ka chi ke biyen bany. Ku koi on taro ku ya ken ke yen bany. Kenai chola duom. Wacho ke duom chatane wa duom. Chatane wa duom alwele la hey we be chen ngalich. You be like God. And Ayak. God yelwela you be like God. Berke when him tada. Ba ja chen nyali with them. Ku create ben ye kore man e ben nong nyali. Ba jala nyali with them. An ku je ye an bala beat and a chat to gutene. I can until badai, you know. Nyali in the panya you cannot be. Rani chaki. Wacha ka kwe dom. Kweni ka nagwa. Kunyala in the panyal haken wa kwe cha. Ewanye cha red. Alwela ke go wacha. What you know in his likeness what tongue. Kapia tokani na chika yenwa. Yinir ku yidor ku yi loy pet. Ku ngu kapiat kan yalich chika yenwa. Go ben bi ku dom walk ku lele no an yalich chi korba by chairman den. Go ku jala much. Go ku ben chwalich. Go ku to chwalich. A walk it to chwalich. Because I do. So akor bunyina titeret kaka duom na ye wer yuben ke ye wer kinanom ku ye wer raj ku ye wer che wer nelik hakene ka che ka duom ka jok alwela tene alwela nelik e che wonde tuoj ne pinynom because ke pinynom beluok wo beluok bay na rechi a duomon krejon loiku ke wata rechi
to nyali che winde che la du kan bo be be ne rechi kwan be du tin mat e kene e chuk lwela ke bung ngade bung luk chuk di te tier ku dongwan imbi chiera bagol chuk tin doro ku bala ko je tier etena lwela le e bobe piona wun beloy a chan walk tena walk ko ke pinynom tena wache piona wa chu loy piona wada a chu loy but ye chu kerto e bobe piona wun beloy ko ka ben wa pinkin piona wun kwene ka yen ne ko na walk yede bu pion de nelich bu ya loy be ya de pinynom e yen so kenya alwela be ya de pinynom yen ke bien yen ye chu kerto brani ye gam che beto ni cholich so wanang chol kwanang ranto cholich ranto trach kuera ye bible ye le walk yen ke pir to ye chukr to yen ke pir yen ke de pinyum ku cholich ran chat trech ranto ke chito so bo baby in to which e bob durit manong rier de two. Do you know durit enong rier de two we to kani in jong right rier de two we to kani but ye chukirto thank god ye chukirto we ben jong right chetiam rier de rech chetiam because leg will pet e kene e look chuk di te ro chier to chuk ti in thier alwele because leg will pet ke mied de pio will pet ke mied de pio kwe lwel tena lwele le bu walk war ne riemde bu war ne riemde ke ku ko bi ko e ke bi ye chukrto ke ye chukrto e bo bi nyut chang de wun chang piet yen ne le kor no walk man yen ne le inde panel ye lwele ye urte kumor ye bible ye le walk ya kronyar so yin moch alwele ye tingdu nyar ye tingdu ye nyar ke ka ye ne le ke lwel e buke ya loy ye tingdu ye nyar kunir a chan jam tin red chiri man nier ken ye chukurto ye ne lwele ke go pinyar go lolo brot gam chan bo baby a chen nier ye lwe ku lwele yin ngena kan ken loyla kalas yin nincha be niar nincha be ko a chi ye chukurto loya a chiran wo pir kuna chin ya linde pan ya loya di chiran wo pir ye ko di chu wo ko ne chol kun a chiran non ke chu go wo chu go kun le nya linde pan ya bo pionde bo ya chang ni chieng pet chieng ko nya le chen wo ke be moch be ting de ya nyar na ngu chak be yende ku yintik moindu ping tok moindu riu you obey ke kaka aka yin ya le ke kor non walk
family en nyale chike tau together nyale chike lwelen bamoj kutik biato but ke koj riok ke bai riok e chiang de nyale yen ka liu chiang kor nyale china ngoke yen ka liu kuyong yen liu aye jok aye temarit e bai you know the family yen ka yora red kor bu nyina tite family ye yora red aje family yor akoy man chen we ka notice ran ga ka mane pinynom e family yen ka yen ke nang problem yen ke problem create barrage bene family ka yen num rir tintini e family yen koy ku tikana moj kana tik ku mit ku kodu ku marodu ku nga ke ka ye jok ayen ke num rirtin ku ke ka ye korb kariok acheran pe yen ye webriok wala ye jeran do that your family so walk akor ku bunyina tit eloy jok kor ku bunyina tit eloy jok be ki ye kor family bunyai ni riemde Yecu Kristo butiam ni riede bandit butiam ni wil kinale kelewa jongraj achui tiam ni wil kwa achule butiam chutia ayoku tiam ni riede nyalej so kajui lo rutu mana kajui lo rutu nong mit kwa Australia ku Hong Kong ekene enemy achan ware akor bu ko ger ni ma achi kor be mit ko bina ke pied lo rotu no ke yenga ben wadu no ngin achan bu wakon en nyalej ka kor ben wadu no ngin achiran le bo wakon rande le bo wakon pin no mitene be mit ko kon en nyalej wala ye pioiden wala ye education wala ye the nothing en nyalej de pan nyal ku bu mit ko ku ka le wer nyalej ku buruta mi te wer nyalej en ka bu wakon na lo mit ko riak ka wok achu ka palwe akai wok ka palwe so wakor bu du no nyalej ayen nyalej ye lwele yak ben no ngen ken ba dal kon ku bay ke kek ne toynum ne long bay ke ne toynum throne of grace throne of mercy
Hana na Ayak non ka chien ke nwanen. Non ka ke nwanen rin. Ko ka ngoti mane. But to dit a chin ya leche chien luin baitin. So I know this is true. Anya mana de ke kene ye. So Yecu kurto wachi lebe bene ke ka jui ke bene. Kuchin ko loy rot non walk. E pion rane ka ye luele pion duon ya ka liu pion duon ya ka liu. Yecu kurto e che bo non ka waje etok. E che bo non juice ka pay. E che bo non la rap. E bo non rane bene gutu wo jeng. Kwan yar walk. Yar walk a red. But duku jog pel del. Be mit kwa riok. Akor bunang gama dut. Manini yeni ale kor nang walk. Yeni ale inde panyal. Ayel will what take a pinynom what take a chirman yeni tier le bating. Kabola kwa take ale batchoy ka chibeting. So yel will do what you can penyitene pinynom. Because kaka pinynom itene I could suck in and non karaitatin non karaitatin ko medway. Ko baby ni chiang de nelechi. Non ka to pinynom tene. Ko baby chiang nelechi. Ko ye rur. Ka yen nelechi ye lwele no doka what you can penyitene. Patake piot leo ku piot ko nelechi. Kuloike kaka nelechi. Achen ka pen nelechi walk it ne pinynom reje ka chikor. Reje ka chikor. Kureje wa pake ne nelechi. Awa pake ne nelechi. Kuna chupo ke ne nelechi. Yeni ke ya tuwa unang walk. A chupo ke ne nelechi. Yeni ke ya tuwa. Kupoda wane nelechi ebe ja chole lwel. Ayak mendi duni ke ne loy. Kla loy mi akol. Ayak mendi duni ke ne loy. Kla loy mi akol. Bajal chole loya. Abala lo bajal rup. Kuyungu. For what? Yungu bi jog loy walk yoku kore jog chok. Takinam da. Kiye jal kore jog chok. Berinam ta yeniko. Kujoka ye lwele he come to kill, steal and destroy. Ben bebenak ku beberiok ku beberiok ku bebekwal ku bebenak. Yongu jal ku lwele ka joku kor mane jok jok. Keka ke diak. Buwana. Bimit kwa no. Bekakwa bekwal. So nyale che wayen ka pet. Nyale cha koch pio waret. And nyale che pio koch. Kay chirano wak toten. But wa pal karay kwa. But cool bin jal tene pinynom. Yene ketok. That's the end. Achane mana ye Bible ye luel daman to watin tene mane daman chol daman grace. E daman church. Le nyale wakang. Nyale chale waka korke. Kuka korbu ka loy. Kuka jem walk. Kuka le waka pet. Kuka luel. E daman. Yene ke daman to watin. But alwele na atwo kul to winti man ko war ki to wara kul rani ke pio wela la pan yal
baran kina pure will. That's it. So na pure ye cool. Yin to yin yol pin ye cool in elin. Ku weli pure. Weli pure no loy rajich. Ku tinya li bi pal kareko. Ku tij bebeni pionduich. Yin nyali cha yen yi man to en kana yin. A cha ne yi war. Yen yi. Banali nyali kana yin. Kanye chia. But a core be careful. A core ba ena na yak one kwayan nelich. Ana lui kdien car. Whatever car ba lui ka lui. Whatever. But mana cha no. Emana non ka car ba lui kan tag wen nelich ka cha lui. A discipline. Ana yak anon ka jwi chien chiriak nongen war chan neligam. But you know what? Hancho ko cha cha ka be pal karaikin. And I feel good. I feel very good that hancho ko pal karaikin. But na ye war. Ko ye nelich. Hey. Cha lwe kulele ke koiga. Alwe wo bluk. Ku ka ba ka loila. Ku an be lo ku ke de ngote tonga chiman. Ku cha lwe ka lo ka ba ka bayni. Ye ba ka mai ka ba ka mai. Ye gane beloye de ke gane ka beloye ya. Ku chainin. Ye ke de ni a cholita. Alo be ke koy ka biena loy kreche. Ku yung yen ka jalo ilemen ku ben nyale loy lum wala nyale che nyar wala kina yile e jam joka kana. Kon nyale che nyarin. Nyarin so much. But you could learn nyale che nyar. Ayake ka tol nang ke nyale che liu. Because ake tokane na war che nyale ben. Ko cha ka ya pal karaikin. Ana pio mi arane ni na la bago la wai. Kwen ke piri ni ale kor no walk. Uruta nyar. Uruta pal karai kwa. Will ke nyalich buka ping. Ko buka ya lo yechu krato. Alwela ne chi bo pinynom tene nom dia. Alwela ka wa ke tu chen. Alwela bakak ba pionde babilo. Ku bakak piona wa bakabilo. Ku kaka piona wun ke ka ne chaka kwen ke dek. Acha ka kwen ke dia ne ku kokata. Ku ka chaka bilo. Ko wun pio mi arare. Golwela wendi ne har. Ta ping tok. E wel che ping. Nyale cha kor bu wel ke ya ping. Kwa chen ke dit kor no ngwa ke nyale. E bu ya gam. Gamadet. Ku bu ke da ya luin. Ku bu rota nyar. Ku bu nyale cha nyar. Wa chen krei ta tina. Krei to ke ka kai. Aken yo na yak. Parana yo ke nyar nge. Yung rei ta tina. Wala no krei ta tina. Akapiat ban. Kaya nyale ke le wo ke banay kapiat. Akapiat red. Red che gorot yadam kan kawa.
Ko kaka ango te ke token walk. Ango te ke token walk. Banyalich. Awanyuoth burech bupol. Alwela chaten. Alwela lunye. Alwela ke diru pio. Alwela ko kor banyi nyalich. E diru pio. Yo kuke terelwet. Laya. Kwa dom e koj dom. Koj dom. Takinam ke kaka. Liu kaka na koj kaka. Ake joka bila kor te meiti. Liu kaka na koj ke kaka. Yitorelwet liu kaka na koj. Baran luwe krai liu kani. Ba pio dir liu kani. Ke kaka token walk there. So watch be a chole jama jongrai. Ke kaka token walk. So wakor ke kor nyalit. Alwele bujal kaka jongrai chok. Bujal loy karach. Buko pol. Ku budu loy pietich. Chaka war ki Yecu kerto. Chaka bele walk will piet. Will piet chaka le walk. Gorani gam. Bonang pira ter. Kaya Yecu kerto ke luel ke ka wayen pira ter. Ku kaya jok ke loy ku yo ku kwanchok ke kai wana. Nyal in the pan nyal. Achin ki chedunga ke ken lewa. Achan biran jabelwe ku lelan titi kena liu. Wala kriye chiben ne wende tok. Wala kriye chiben. Wog koj wo mit koi ka pinynom. Wachi bera mit ka demen ku yin we ko dai tene. We mit ka nyalich. Achan nyale gam ka we mit ka nyalich. Wachi but the Bible ye lwele nature da. Nature da e nature right. Nong rech ku yen ke wadu we. Bara kor budu nong nyalich. Budu nong nyal the pan nyal. Boya lui yen ka ben nyalich wo. Achan ke chira loy mita ka ko. Wa ke token nyalich. Adam kene kawa ake tok kene nyalich. Ake re te to nyalich tin. Akalwele nyalich ye ben. Beke benem. Nyalich akor buduk. So one chen ke re loy go ke chow. Go ke chow te piedo on toke tin. Achan re ku nyalich ache mat, they cannot be together. Kayi kawa kene yadam kene kawa are loy go nyalich go ke chow to on toke tin. E chole Garden of Eden, dom de Eden, ko chow. But a lwin nyalich budu nong ebula cheng te piedon ni cheng piedon. Ko chi ran pene liu. Lwela nong tong ye rej ku chi Yecu kerto. Chi lum a liu. Haya ke chintak.
Awe bas barad war ku bad du chiang de nyalichi ku baduk bala chang wen nyalichi chi chang piet won twen won ken ya dam ken ka wo kon lu baduk bala chang ken nyalichi ken ka kon nyalichi na mo kwanier ran pan baduk bata bejala piondu yen ka chi yin be chadu kwa chen nyalichi Chana ye Bible ye luel ka chiran tok. Ran tok kor bi nelik bemar. Aliu. Bana kor piondu. Baja luel chimana koi war toriak machar choke. Aye luel ka chin ke le ngade bi yen we ka chigam. Chatan ne chin ke yin wa. A chin ke yin chatan wa kala liu. Promise ke chi cha lui promise nang wa ka liu. Banela cha wa lui promise ka ju charit. Wa to nim ka ju charit ka piatarit. Ku ta ta wa pinynom tene riere nele. Kriye da bene ben nang nele je ben pan ya. So chin ke ben te da. Ku na tiang du chang nele ka ya ting ke ye one person lo ye. So wa chin ke chi jong ra cha. Ke chi cha liu. To ma ba ko riong ni ma ba. A chan yene to ke to. Piang ka piata. Alwel Yecu Kristo alwel joke kum. Chatene kum ku jela ngadi malaika ai ken che kwancho ka alwel ka kum. Aka kum atoka jito. Aka lwela kul ben ko chwar meche ke ka bi kon la. Pata wo en ku yin wakani ya leke achi korbu mar. Achi kor nyalinde pan nyal bu mar. Ale janiarin ku kaniaren yen ke tuyen wo kwantung de Yecu Kristo bebe di te pinyu metene bo wo bu kon bo bebe in reche ku bu du ne cheng da wadani ku du ne cheng da pan nyal yen ke bi Yecu Kristo so Yecu Kristo gam ye kol ke dulondu a che gam ko tok e gam pioj ai gam pioj long pioj del ne ale pioj yen ke yen ke piet ku krai tatin chow ku jong raj we piot ko yi chol ku nyalik be ben piot ko yi pal ku chiang de pinnum e chiang adom ai chiang adom en chiang de pinnum ku ye pinnum luo ya rit e chiang pinnum to wotin ku luo ya rit go ku go we to go we dung pin to win ku go we dung pin go yo ku luo ya rit ta to ku ben e dung pin ku we ai la nyal ku go yo ku luo ya rit nin ke mwana ba ku lor ku tingran ku ka ken tio piatin la ba yu dutel ngwa chiran go we chin gitatin it's nothing so why we ke ka kor bu ka luoi to ke ka ke bi Yecu Kristo ke we ke go Yecu Kristo won to en pinnum tene a ken tik a chin mit wala nong ting cho con wo yi la ko le gi ting nyan ti ka ne ar liu ko za nong ka ken ko ke bi en ke ana chin ya le cho wata pinnum tene ka kor bu du nong e bu du nong en u in mama du ku baba du ku mit ku rana ben buduk
That's what God wants from us. Because He doesn't achi korbu ya perish. Korbu pir. Bunang pir ter. En ka cho Yecu Kristo chato. So we ke message bay babele week mita kachwa. That nyal the pan nyal ni arwe ka red go wetwe wantung de Yecu Kristo. Gorani a gam. Go chwe to kuyanang pir ter. Ubachang ken nyalach. Pir ter. Pir pet. Pir dor. Kunier. Okay. Ke bayan ke kula. Kwaya ngot. Ana deken nyal in the panyal. Bawajwa. Anong kicha kwailwil. Bandit baba. Yakoba. Yin tiech. Wapal karaicha. Kunyaye nanga wutku. Pukichi ping. Kaya kudu. Wakajwa. Ne cake. Yin nyal in the panyal. Because yin career yitok baba inchu dua lej na kichin wacha tinga kul chiru kula abu wera nyalaj bu be share kana wut ku ye kula baba ndia kin ti ku baba ba dia kin gel walk o gel kai ter kan walk hachi walk cha kor bu wedu ping o gel ne cake Wogel ne kai korbi kai ter kan wog ne long tin ku long bi e wogel ne ke baba una te ko dor wendu e to abachi chielig e to ago ku nang pira ter yen pal wakare ko ku nyoto wadaldu ku laro wo to awada tinin ye chukerto ren ka wun kuwa ku jong di la jek amin so we da coach tene we coach ben we chaka dua le charit merry christmas bye bye